ikaze shuti bakunzi ba Hatiraba TV nongeye kubasuhuza mbifuriza amahoro n'imigisha. Nizere ko mwese mumeze neza, nizere ko mwiriwe neza, nizere ko ibintu hari amahoro. Munyemerere ngende mbabwira amakuru yiriwe avugwa hirya no hino. Muri kumwe nanjye Agezweho niyo mugabo kuri mikoro. Bahaye ikaze mwese muri isanga muri aya makuru kabisa. Bakatubwira ngo rero polisi y'u Rwanda ikorera mu karere ka Karongi yataye muri yombi umusore w'imyaka 30 ukekwaho kwica nyina akamushyira mu ifumbire. Uyu musore wo mu mudugudu Rugusa kagari ka Gufi umurenge wa Mutunu mu karere ka Karongi yafashwe n'abanyerondo ubwo yaravuye mu rugo mu masaha ya nijoro ahetse igikapo. No musore rero wari warananiwe n'urugo rwe bityo agahita asubira kwa nyina. Uyu rero nyina yitwa Esperance w'imyaka 68 ariko akaba yari asanzwe amukubita. No kuvuga ngo uyu musore bivugwa ko yarasanzwe akubita nyina umunsi ku wundi. Amakuru rero y'ubu bwicanyi yamenyekanye tariki 14 Kamena 2026 aho ni saa 3 z'ijoro. Nyuma yaho abanyerondo bafashe uyu musore yiruka yikoreye igikapo bazi ko ari umujura ucitse. Barebye basanga ni wa musore uzwiho ingeso yo gukubita nyina. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'uyu murenge rero yavuze ko yitwa Wilson, yavuze ko abanyerondo bahise bamumenyesha asanga uwo mwana amuzi ko yari yarateje urugomo, yari yarananiranye ahora nyina amurega ko amukubita. Uyu rero yibukije ko nta muntu ukwiriye kwambura mugenzi we ubuzima kuko butangwa n'Imana kandi ari nayo ikwiriye kubwambura abo yabuhaye. Ati ubutumwa dutanga nuko nta muntu ukwiriye kwambura undi ubuzima, ariko nanone ko by'igitangaza ndebera nk'uyu nguyu yihekuye yica nyina. Itegeko iri rishya ry'umunani abaturage ntabwo bararisobanukirwa. Kera abana bahohoteraga ababyeyi babo babaha cyangwa se babaka umunani, ariko ubu ngubu siko bimeze kuko umubyeyi niwe ufite uburenganzira bwo gutanga umunani, byaba na ngombwa akaba yawukwima. Naho mu karere ka Rutsiro batangaje ko hakenewe nibura ibyumba bisaga 909 bizubakwa kugira ngo hagabanuke ubucudike buri mu mashuri. Nuko bakatubwira ngo rero Vice Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatangaje ko mbere y'itariki 19 Kamena 2026 aho ni kuwa gatanu hashobora kuba hazaba ibintu byiza kandi bidasanzwe, aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zizasinya amasezerano na Iran yo guhagarika intambara burundu. Gusa nanone Leta ya Iran ikavuga ko byemeranyijwe agahenge k'iminsi 30, ariko Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump akavuga ko ibingibi bishobora kuba inkomoko yo guhagarika iyi ntambara. Yari Agezweho niyo mugabo. Iyi ni Hatiraba TV. Ndagushimiye wowe twari tubanye muri aya makuru. Aya makuru yo mu ncamake mu kanya gatoya turaje tuyarambure. Murakoze cyane ukande subscribe kugira ngo udacikwa n'aya makuru ku buryo burambuye.